Minggu kita mau ada kegiatan di dealer Honda. Kita mau ada apa tema kegiatannya? CRF dari CRF di Banda Aceh dengan beberapa rekan komunitas motor. Nanti kita ada ngopi bareng, ada sharing session, ada juga games, dan ada makan siang bersama. Oke. Suasana briefing. Lambaru, di bundaran Lambaru kita mengarah ke arah kiri, belok ke kiri masuk ke arah Banda Aceh. Itu menuju ke Simpang Pango. Jadi setelah sampai Simpang Pango, kita muter naik ke arah ke jembatan Pango. Briefing. Belok ke kiri. Ini motor CRF 150 yang akan ikut kegiatan hari ini. Oke, kita nantikan. Udah ini CRF 250 Rally. Oke, saya juga pengen tes. Mudah-mudahan nanti kesampaian bisa tes CRF 250 Rally. Oke, hari ini kita mau ke lokasi acara Supermoto Contest Modification, tepatnya di Banda Aceh, dan kita akan bawa ini CRF 150 nanti menuju ke lokasi acara. Stay tune dan mantap. Kita jalan dan Enduro Pertamina. tetap ini kan pernah jadi sponsornya, Iya. jadi mereka dipakai terus supaya bagus.
Listen, y'all, these kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you, want to make like they ain't got no home training. So I told my son, don't go to school embarrass me no more. I take care of you, son. I give you anything you want. I discipline you. But you're going to embarrass me like this? No, so now I'm going to cut his hair, send him to school with a bald head. Teman-teman sudah sampai di lokasi kakak aku pi. Bro, gimana perasaannya bro? Mantap, gimana? Mantap ya? Seru. Boleh dicoba. Pakai apa motornya? Yang mana? Yang ini, yang 47 ini ya? Biasa dipakai untuk apa? Kapas. Selama pakai CRF bagus nggak? Mantap. Mantap ya. Teman-teman udah pada sampai di sini. Sebentar lagi kita mau ke atas. The people that might get mad with this video is the people that probably already embarrassed their child. You can't discipline your child in their room. Take something away from them. If they act up, well, my sons, if they act up, I'm like, son, you can't play the game today. They act up again, I'm saying, son, you're gonna read a book all day, you can't watch TV. That's it. Kita mau ngopi dulu. Mau ada kegiatan apa lagi kita? Tepuk tangan dulu, boleh semua. Get your ass up. I love you too. I won't cut your hair, son. Now go play. Like, we living in a society now where